Orofo me da se wo do afidie ato Adom TV. Said dia woni no dwumadie we nkranhwe dwumadie. Na me amede ho chia me ma me mbọ me din chewe. E fe me Apostle Dr. Nita Kotego. Na so pa from me Nita ko me penesa. Ene dey so enioma ya yo a e dia kwansidie bere ya mpuntuo ne nkoso so na me de bay. We ye fe ne procrastination. Ka me hwe procrastination. Se utu asheda. Hey, says Ubano. You see, so be kaya. Emre bi abo abrabo mu a na nka so be bibi. So menyanka man watchina. Watchina meye. Ananyumre meye. Enso so watchina na amada. Ade achi yen wansa anyo. Bebre wo says Ubano ye tuni o masheda. Menyaya nka meyo. Nanso you see postponing some things happens to us from time to time, but the damage is when it becomes a habit. Ebu adebo akoya so me ne china. Na wa twen be nansa na akoye. Na de anye ne se utuhye da na ama wo wira afi. Minia. Ebi wo ho na ne a obeye no. Wa anye ne ntemu a adesua bi wo ho. Uko school. Ebi ana wo sua de ye mania ha. Ma me na kakra me sori ameye. Na wada wo sori na wansua ye na na pe me sori e se ka me bompa ye ade achi mabre me bompa ye me fi adwuma ba se ka me to ade ma me yere na me chese me don me de mabre. You know, there are things we always almost postpone, which if we had done would have made us better. We ye adwuma into sheda ayabon sam ademau. Etu sheda bema wa bon wo school. So utu ade sheda bema wa ade atete apansam na adwuma say. You see, if you procrastinate a lot, to be a one kasa to say wa bra bon enko ye ma wo. Utu say wa wa ne nye ne wo ye no. Utu say aye suban bi a esiw kwan nanso abeye empokotwa e wa bra bom. Na ya na ofo se enkugo na wodie no enfiri wankasa enkugo bi abedie bia no ejina wo so. Your lack of competence, your lack of imagination creates procrastination. Se wanya kuduro na wan sinkete anyo no e ma utu ni omasheda na se utu ni omasheda wadwuma dooso e bia wo office se uwie sa area we uso ochina meye na that to ochina meye once we workload adosun na wo de mirikato na de ye ai ni biara da bia no performance eye low na madwuma no kwa ye mfa ne die ma adwuma bia eye wo de na se soto obra wo no gine preko soto ben wo no waje. If it's a role you have to play it quickly. Say awade sua hunu na wasua se obeda odo obuo ne kasapa edi akire ukwa na oyira de na di preko entu nheda adwuma wo yo no entu nheda wo yesa ebedoso na why na biara. Not getting things done at the right time may make others not to trust you. Say the adwuma ma o ena bibia de ha onsa say ye na ota tu sheda e ma manfo anyiwa ni o akwa wo de adwuma koma no o onye minim tela ni bi what I recommend now, Bosumi si anu ompam ye. Oh, next week, bra. No, she say the beer betu asheda. They say onya juma anye biom. Esan say utu nipa asheda. Sa so na minimo bi so TV. Papa bi the carpenter ni o de wajuma koma na wa say. Say o de akonya koma na. Mfie me no onya akonya ni nwie. Nye so onimre o. The beer utu sheda. Ghana. Ade ba ko adi ani eye ntu sheda. Ye ta tu nyoma eheda dodo. O emra we o me ntu eheda ye ni so. O galamse ye be ya bre. Ye nkochi we ya bre. Ye busuani ni etu eheda. Adamfo ni hwe saa de na di enya. Se ka ye sinkete e de mra ya adwuma ne mre so. Na yakase dwumadie we ye da hemensa. Ya se me yon ne kwan so a ka nya ne se ye bre. Etu eheda ena ekum yene abwantatia se owia eba opena aduane ko hene bomu
esutobre onya bi adi onim se otu hyeda a kombede no enti yene a komode ye no yene a yetu adumaden hyeda yene a yebre no yene a yetu subampa heda yene a yabra bonkoso no yene a yetu atenkapa hyeda oh me penasam me tu hyeda me ntimi penasam we me nyo we obre sa enti ene yebre. Procrastination is the bane of our lack of development. Procrastination is the bane of our lack of progress. So betum point idea ya me ntunyo ma esa oye no hye da wate e ba ne se obeya yiro ho na ye simple o ye na akopem a wabre no wagyae simple wo pesuahunu anu asua simple wo pemo anu ama obi aboa esine se betu ahye da emom enade esemre dwumadi abi no di betu ahye da na wachira so no ato aso sansam sama kasa ye achira wo aha ena me no besie ediam jeso eye nita kotego we de mintu hye da o me kogima home na emom wachira ana na de che masan aba enu adu dwumadi ewe odofo se watu bibi ahye da last year catch us this year de meyo se watu bibi hye da anura aka se echina de meye bomodin na de watu ahye da bia no ye ema ho ye ma obi aka se da abra bobaye. Do not procrastinate. One law for this year: do not to sheda. Me to sheda. Da. Catch you say, I will never procrastinate. I will find a way to do it, and even if I do it and meet a snag, I'll rest and find how I can do it again. I can learn from others. I will seek counseling from others and keep on doing it, and I'll become better. Do not procrastinate. Where this year, law number 4, do not procrastinate. Into sheda wate. Into odon sheda. A branch be also be worry. Also next time worry. Or the size say when you're 45 on worry. Into sheda bium. Bomodian na worry. Into sheda. Baba be so or fire from se mewo na ko yegu. Ma o me wo na ko to yegu yu gu ya na worry. Onya ye from wo ba. Watu ye funu bi a sheda. Emene wo pa bi a wonya. Utu sheda ebre won koso ase.